كواتا تماشاوانيجا لبشتي جوهرتنين روشا سوري نمانا أسد وحتى نها جاركتن بهزاران هاولات كن سيفيل لفي ولاتي هاتينا كشتن بيقمانا كتيقوتن أفي شارج جهتر فورمو رهندك شرك الطائفة جريو طول هالداني بخوة جرتيا كوما كي جروبين شكدار دي بنافي سيستم برجريا سوريا دي بناف كتنه شل الساحل به شل السويدا به قالوا شرط مرجن توم بارك وروشان هاي سوريا شو هبدو دقرن ورئيس نزار موسى اندام دستيا سياسية بارتيا كتيا كردستان سوري ليفيان ناس بوارن كلمة نوصا بله عقد نزار تماتا باش به هري ادي توم بارك دبيجه يعني بيشاروجا سوري ام بزامي قالوا شا اداره بيتكرن هون شون دا امي بريارك كونكريتي صبرات احمد شرب دين قالوا ما ادفانس كان مهاندا بجواكا نيف دولتي خويا نبويه كوف اداره نهايه سوريا قالوا دكاره بباشي اداره روشبكه يانجيك هر بريوكي بري دم باش ريفابريا سوريا نو يعني تاني جهشت مانجا وحتى وكانها جهر كثير خيابو انه ويتش ريفابريا بكي ويتش سيستمي سرانسري ولاتي سوري بكي جبراوجي باك جراوندكا افي ريفابريا نو هبو هركز جيزاني ل تاني بلكي هناك بشتكريا خوش بر يعني هركز جي فيد بيجي يعني هاتناوي وشي شي وازا هاتناوي ميكانيزما هاتناوي يعني داخل كرن انه پشتگیری که ناف دولتی جهبو ناوی راه کو ایروری شامل کنترل بکه لی پشتی ام بیژن افنا کنترل کرنا ویل سرهیزی وی یکو نکاری سیستم که برگریا نشنمانی آوا بکه يعني كو ام تشي بيجن تشي عجيبا البرآوا سوري كرن يعني بيشتي ويل سويدا كرن يعني هنا كي ام بيجن او كاوسو فوزاكو ايرو تشي كرن نافي هوزا وعشيرين عربي سوري هنا كي مطرسيك تشيكر الاريه هر كسي كو ايرو يعني دستي خل بيشتاوي بدن دباوريا مدى و تشنا جولو بقلكي مصدر بكي جبر يعني ديخ يا كرن كو يرو افريبا برياهني مخابن بكي گوهارتن شود سوری ده چی بو جی هیوی بولجم هر کسی ده سوری ده کو ایرو ریو بریکا وری راستقینه وری آواکن کو هر کس هستکوی هبی ایدی سوریا لمخابن تشتکی نو صحات کرن یعنی نا کسکم بیجن پیک هاتی هات ندیته نا دان پیدان با آلیین سیاسی بله کای نزار سرنجا دارات کشمتنی دما در باز بیدا بيتري 1700 كاس هادنا كشتن دما هيك دا او قاس خلق بيتا كشتن بارا بيتري سيفيل بونا جن زاروك دناف دا بونا كواتا قالوا ما فخوجي قروفنينا كو جواكا نيف دولتي بزامل سوريا تشد قومه ايا بو جواكا نيف دولتي زيدا باري افراوشا كل هندوري سوريا دا هي لي هر بشگيريه دا ديفاكتان هايا شامي بيشوازيه لديكل سر اصلي دبلوماسي بيغمان بردام هاولتي تدام بيوندي ديگل بين دروس كنن بونمونه شيباني دول موسكو بو ديگل بوتم خوجف يابو بله او جيتيج جرينكيا ولاتي سوري يعني ايرو ام تفجي زانن ولاتي سوري وقتي يكو ريفبريك هبي في ولاتي كنترول بكي نبس تاني سوري كنترول دكي يعني بشكي مازنج لبنان كنترول دكي بشكي حتى ولاتي عراقي وسني عراقي كنترول دكي اردني كنترول دكي سينور كي نزيكا نهصد هزار كيلومتر نهصد كيلومتر بولاتي تركيا راهي يعني جرينكيا هبونا ولاتي سوري لسر آوا متوسطي يعني هناك هبونا جيو سياسياوي لسر عرضي جرينكي كي ديدا كو ايرو اف ولاتن سلهيز بشعبه كي دي لي ميزنن لايرو تشتاكو ايرو دبي يعني هناك كي تيكلي تيرا تيكرن كو امبيجن هر ولاتا كاربي برجوندي خوتي دي جيبكي يعني انها ام نكارن دور بكن باندورا وچتنا برا خليجيا وتركيا دا ام بيجن هركي جالي خوف دكشيني هنج آلی هیز ناب دولتی بخودجی کارکتی کرن روس برای خدانی دا کوفا گرینن یعنی هنکی تشتا کوفیجد به زحمتیای وکو تجی آنی زمان او کو ایرو افری ببری هنکی کارکی دکی کارکی جوی مسترا فاو کارکو دکی نکاری و تجاذبات سیاسی نکارن و خوستکو برجواندین ولاتی دوردوری و هر وها ولاتین هيز الناب دولتي بجيب كيت سوري دا فجبر ولو هناكي دبينين افري برياه دكافي بله كاين زار كتا جوتي جغرافيا سوريا جرينجا كا وجغرافي جرينجنا بايش قدام براوشاي چارا سربا مينا مصري مينا تونسي تونسانيجي لي جغرافيا جرينجا دكافي سر بحراس بيف سنوري اسرائيل تركيا بگمانيا عراقيه جكواتا دبي چارچوي دا گلو
ریوبریک که نکارد نوا سوریه دا سرکفتی بجه شوازه اداره کنه هر جاره لدورک سوریا مجزرین مینا سویداو و ساحلی چه دبن جاره که دن گفل باکو روشالات سوریه بخارن ادی سیستمی که بنجیه نبه بو شوازه اداره کرنه زمان نبه امان نبه ما فی حولاتی بونه نبه گلو ما ده صلاته که صادقاره حتی برجوندین ولاتان جی بپاریزه آنکو ولاتین دنجی دنوا سوریه دا برجوندین خواب بپاریزین گشه پیبدن نه تشتكى قال لك جرينج الفرهاين ها وقتی هوليجي بدي برجوندين واولاتا بباريزيج آلين سياسيات دروا دوی بری هر تشتی کاری برجوندی ملت خوب پیکاتی ملت خوب بپاريز و اوین کاری بکی جبر او بخوجی گور هاتناوی و گور منتاليتاتوي مخام بر ام بینن ریو بری که هنکی منتاليتاتا مذهبی و طائفی بریود بی فاوه هنکو نکاری بی وقتی بوی منتاليتاتا بی نکاری بی دولتك آوا بکی يعني دولت نبوي شويتنا آوا کرنج بر دوی پیکات رونین دوی هيزن سياسي هبين دوين بارتي سياسي هبين او الهفدورونين دوي ام بيجن ديالوكا كان اجتماعية راستقينة چه ببي افحمو چه نبونا فجبر ولوجي هناكي وكو كن هاجي مكر معاني زمان يعني كراسكيش خو مستر لخو كريا وقلكي مجولة بمسألة انه كاربي هناكي دان بيدانا سياسية درب بخبيني ودهندرو دا وكا كاوسا كي چه بوا وكا فوزا كي چه بوا فدوي رنگي هني دا ايرون ها ام بين النقينن ايرو خلقي برآوي خلقي علوي رايا وهاتا جوهرتن خلقي امبيجن السويدا ودرزيه الدفرة سويدا نارينا وهاتا جوهرتن بشتي او بن بيكرني مزن هات نكرن ايرو آلية كرديجي هناكي غاوكي خپاش ددایا یکو امبیشن یعنی مطرسیک چی بوا دوی رنگی هنی دا ایرو افدانستاندنا کو ایرو چی دبی بهتر بقصد رتی کرن تبلی امبیشن دیالوگاسیون کردیا هفبش هاتیه چی کرن لی دباوریام دش خود و ایرو اولی پیشوانا لی ایرو برس نزار سرنجاتا رات کشم بنمونه زیادتر اف گوتو بیجن لسر پیشروچا روشاوای کردستان تنکرین بمصدوم عودة فرمانداري هسدة تتكرن هسدة وكمنظومة دفاعية وكهزة شكدارة وجامو بيك هاتان بيكتي كواتا تاشان جرينجا سيوانا سياسية وكهبة كردان ليفاجرة كردي هي لسوريا همو آليين بباندورين كردان لا فاتنا كنخشة ريكاني هاف شباب وشات يشارة سركنا برسي كواتا قالوا تاشان جرينجا كرد جبركو برسا كردان لسوريا برسا ناسنامية برسا كسياسية جغرافية ايدي برسا كالتورية شاندية تاشان جرينجا هيزك سياسي نخشاريك سياسي انيك سياسي هبه دچارچوبه ودا حتى حسد جيجه بگره او بچد گل شامه گوتو بيجان بك نگزيده الرهندك سربازي عسكري هبه گلو بلش خوش شاشيتي ورديا يعني ايرو وكو ام تبجي زانن ايرو كونفرانسك قامشلو هالتا دار خستين الوي كونفرانسي جنارينا كسياسي هاتا در خستين هروها وفدكي كردية هافبش يكون نوراتيا چكسكي كردكي ايرو هاتا نشان دس نشان كرين دوی واریده جبدلا ام بیجن ایرو اف سهوانا سیاسیا کو ایرو او دانستاند نب شاميرا بكي هنكي ام دبينن يعني بريز مظلوم عبد او دانستاند نادكي او يعني زيدي آلي كيفا ديالوغاتسيونا دشيني كو ريفبريا ويد ديكي ريفبريا خسر دكي وج آليكي دي وجي ريفبريا شاميجي وكو كونها معاني زمان لي خوش هاتيا وجبر ناخوازي دان بيداني بهيزن سياسي و بارتي سياسي و بدياليغاتسيون كي رابكي كو ايرو ام بيجن خوستك وي خوستكنا نشتيمانينا خوستكنا نافنديا السوري هناكي زحمتي بخود بيني جوي رجي جرينجا كو ايرو دانستاندني ايرو بهيزن سياسي رابكي بهيزن عسكري رابكي وكاربي و چار السريات نافبرا خوا و ريفبري و ام بيجن بريز مظلوم عبددا و خلكي فكي يعني هن ام بيجن هنج برجونديا ويرجي وهن از دبينم مخابن بلكي كاك مظلوم جي بفي برجونديا هني بفي شعبه هني ليد ميزيني كيرو اف وفدي هني خويايا هاتيا باش خستن دفردا يعني كو از وكو نارينا كسياسي بيجم دباوريام دوي كتبان خدمت عملات كرد ودوزا كرد كيرو افغانستان دبن ان دابانا الي كواتا لداويا مي بيجي ببرسين بريس كردان ها لسوريا پشتوانيه که بباندور هيا فرنسا كو يكش ديزاينرين سوريانويه بگمان او باندوریاوی هیا گلک بهس پشتوانیا کردان دکه امریکا جی پشتوانیا دکه چقاسن دک جاران دا خوانین تون بارک تون بن لی جارا کدن خواف دبن
کەواتە پشتەوانیەکە نێودەوڵەتی بۆ دووزا کوردان بە پرسا کوردان حەجێکردنێک هەفسووزێک هەیە کوان لە شەڕی دژی تیرورێکەدەکی گەلێک قوربانین گەلێکدانە تاچەند گرنگە کورد vêyekê îstîsmarkên ji ergê siyasî ve bawekê bingehîna konkrêtî pirsa xwe çareser bikên gelo hêşta rewşa Sûriya wisa tu zanî jî dema desaladdarên welatên serdestên deverê bihêz dibin çi qas xirab nêzî pirsa Kurdan dibin ev derfete taçend giring e ji kîstê xwe nedin gelek giringa ev derfeta hene îro em bêjin ev şaşîtiyê rivê rêveberiya Sûrî hatî kirin ku îro tê xuyakirin weke zeyîfbûnekê jê ra diwarê siyasî de divê ev werê sûd jê werê girtin û hinekî em bêjin mafên Kurda bi rengekî werê danîtin û li doza Kurdî werê danîtin ku îro dozeke siyasî ye îro ne dozeka em bêjin fenî û eskerî û rêveberîke têkilî û danûstandina dike ne bi vî rengê hene yani îro doza miletê Kurd li Sûriyeye em bêjin cudayê ji dozê dîyê seranserî Sûrî îro dozeke gelekî giring e fe îro ev daxuyaniyê tombarak em bêjin yani berê wekû te jî kerem anî ziman çi tundî di daxuyanî wî de hebûn piştî em bêjin ev bin pêkirinê ku îro çêbûn ser destê vê rêveberiyan û em dibîn îro danûstandin duwa daxuyaniya de heye ev daxuyaniya wî ye talî jî yanî ge hişk bû û hinekî zelal kir ku îro tiştin ji vê rêveberiya hinê têne xwestin ji we tiştê ku tê xwestin jî di baweriya min de divê deriyê xwe vekê deriyê danûstandinê vekê ku îro diyalogek çêbê diyalogeke neştîmanî seranserî Sûrî çêbê lê ji me jî tê xwestin wekû aliyê Kurdî wekû kun hem alî ziman îro em jî li xwe mêzin ku doza me dozeke siyasî ye dozeke neştûmanî ye ev wefdê ku nûneratiya miletê Kurd tevahî dike gerek îro ev wefd li pêş bê ne wefdekî eskerî bê ne wefdekî rêveberiyê bê û ne deh wefdê ku doza me di wê de werê windakirin di baweriya em de hinekî divê em bi vê bisekinin û ev ya giring e. Olê birêz Nizar Musa endamê desteya siyasiya Partiyê Yekîtiya Kurdistan Sûrî li Vîyena gelê spas.